teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikutin Habibi teman-teman. Ada ondel-ondel, mobilan, banyak teman-teman. Wow, sepertinya di sini di lautan teman-teman. Wow, di lautan teman-teman. Airnya banyak sekali teman-teman. Ayo kita cari. Wow, itu ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Seram sekali teman-teman. Oh, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi. Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Wow, itu ada Mickey Mouse sama boneka Squid Game teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi. Ada apa ya teman-teman? Wow. Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow. Itu ada Marsha sama Ipin teman-teman. Wow. Upinnya kemana ya teman-teman? Wah, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi. Ada apa ya? Ada apa ya? Wow, itu ada ondel-ondel sama Upin teman-teman. Wow, ada ondel-ondel sama Upin teman-teman. Wow. Kok dia nggak berdua sama si Ipin ya teman-teman? Wow. Ayo kita cari lagi. Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada boneka boba teman-teman di daunan teman-teman. Wow, daunnya udah kering teman-teman. Wah, nyangkut teman-teman di situ di kepala boba teman-teman. Wow. Ayo kita taruh di sini. Kita cari lagi. Ada apa ya teman-teman? Ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, itu ada topeng Hulk teman-teman. Wow, serem sekali teman-teman. Hulknya itu lagi marah teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan ditonton ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.